karema, me ko tahi atu tātou ki te mahi nui ara te tuku i te tohu tuatahi. Ko te tohu iwi, ko tōna kai tautoko ko te mātāwai. He tohu whakanui i ngā mahi whakarauora reo me te mana motuhake i te haukainga tonu. Ma Kathy Jews me ma poari o te mātāwai e tuku i te tohu nei. E whai ake nei ko ngā kai whiringa whaiti. Ngāti Kahungunu Iwi Incorporated. Ka whakamihi tēnei tono i te hui taumata whakarauora Reo Māori ātau o Ngāti Kahungunu, ko Kahungunu kia eke. Mai tōna orokohanga kua tupu kua rea, a i tēnei tau kua eke ki te kotahimano tāngata i tae atu i ngā rā ērua o te hui. Me ki ko te tino hui taumata Reo Māori āmotu ki Aotearoa tēnei, ko pāho mataora tia atu ki te ao. Ka pōhiri tia ngā tohunga Māori putanua i te motu ki te kōrero ki ngā tū āhuatanga katoa o te whakarauora i te Reo Māori. E hoki mai ana te reo ake o te iwi o rangitāne ki wairau i te korokoro o te parata. Mā te aha i te tahuri mai a te iwi ki te tautoko i tōna rautaki whakarauora reo e kia nei ko tangata rau reo kotahi. E rautaki whakarauora reo mā te whakapiki te māramatanga ki ngā kaupapa me te whakataunga o te Reo Māori, hei reo kōrero noa o ia rā, o ia rā. Kai te whai hoki te rautaki ki te whakapakari me te whakakotahi mai ngā uri whakaheke katoa a te iwi, o rangitāne, te reo irirangi o Ngāti Porou. Ko te mahi a te reo irirangi o Ngāti Porou, he tautoko i te reo o Ngāti Porou mā te pāpāho, o tira mā te hangarauemi ako reo o Ngāti Porou anō hoki. Ko tahi mano ngā tāngata kua re hitatia e whai ana i e nei rauemi, tai atu ki ngā kaiako e whakamahi ana i roto i o rātau ako manga. E rua ngā kaupapa i whai wāhi ki te pātaka kōrero o Ngāti Porou, hei whakaputa i ngā kōrero tipuna, whakapapa, mahere whenua, me ngā rerenga kupu kōrero o te takiwā. Ina ke te kōrero i purangi a hea hato sei, e rima o na whakāturanga mo te mita o te reo o Ngāti Porou. I tēnei wāka i te waihanga i te kōrero mō te whakataunga o te kremea Ngāti Porou mo te tiriti o Waitangi, mo te hunga kai te reanga waru ki te tekau tau. O te rā tātou kua kaha nei ki te whakapūmau, ki te whakaora i tō tātou reo. Ko te iwi, ka winigia e rātou tēnei tohu i tēnei tau ko Ngāti Kahungunu Iwi Incorporated. E karanga ake anau i ngā uri katoa te pīhau pāua kia haramai konei, kia pai ai tā tātou wai atatahi. Haramai nā pīhau pāua, kei te rahi koutou, Paura Sharples kei konei, Tuehu Harris kei konei, Hinewehi Mohi kei konei. Tātou ngā pau reo roto i ngā iwi, tō tātou reo me o ne iwi tanga te nā koutou tātou humai nei tēnei pō. Ngāti Porou, anei o koutou iri, anei a Ngāti Kahungunu e kia nei e herewini parata ko Ngāti Porou ki te tonga. Ko tātou, me taku rahi o rangitāne, tātou o rangitāne ki te waipaunamu, tātou roti te whare, ka ware, he Māori anō kei te waipaunamu. Nā reira rangitāne, kia ora rā tātou, ai tātou whai tō tātou reo. E tino ho tāku mihi, ngā iwi e noho nei roti tō tātou whare, tēnā koutou, e aroha nui mai nei ki a Kahungunu, tā koutou tautoko i a Kahungunu i roto i nei tau, anei te tohu, anei te hua tā koutou tautoko, tō koutou aroha ki a Kahungunu, e kimi nei tōna reo, tātou i tēnei pō, kia ora tātou.